Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. Ini kita di tepi pantai
di mana adik-adik kita dari Cimatap sedang melaksanakan kegiatan silaturahmi. Dalam hari ini menyambut adik-adik kita mahasiswa baru dari Tanjung Balai. Jadi Cimatap ini adalah wadah Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai di Aceh. Jadi adik-adik kita berkumpul dari berbagai universitas, ya ada dari IMAL, Universitas Malikus Saleh, ada Politeknik Lok Sumawe, ada IAIN Lok Sumawe, ya, dan dari berbagai kampus di Lansa dan Banda Aceh dan Melabuh. Ya, ini ada tata tertibnya. Tadi ada kata sambutan, ya, ini di penghujungnya ada depan, ya, kita bersenang-senang bergembira dengan acara-acara tari tambang seperti estafet goni dari adik-adik kita lihat. Ya, ini semua rangkaian dalam rangka mempererat silaturahmi, menjaga kekompakan, menjaga soliditas antara adik-adik kita mahasiswa dari Tanjung Balai. Silaturahmi